Praise God. Esegiel 37 vers 3 en 4. Toe sê hy vir my mensekind, kan hierdie bene lewendig word? Here, Here, U weet dit. Daarom sê hy vir my, profeteer oor hierdie bene en sê, daar bene, oor die woord van die Here. Is tyd om met jou bene te praat. Is tyd om met daardie dorre been te praat en vir daardie dorre been te sê, hier is 'n belofte. Ek het 'n belofte vir jou. Ek het 'n belofte vir jou. Luister na die woord van die Here. Philippians 4:19, and my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Psalm 34:10, the young lions do lack and suffer hunger, but they that seek the Lord shall not lack any good thing. They that seek the Lord shall not lack any good thing. Dis tyd om te profeteer. Profeteer oor jou dorre been. En laat daardie dorre been luister na die belofte, na die beloftes van die Here. Halleluja. Amen. Psalm 23 vers 1. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is lê hy my heen. Vers 5 en 6. U berei die tafel voor my aangesig, teenoor my teestanders. Net goedheid en guns sal my volg. Profeteer, sê hom, net goedheid en guns sal my volg. Vandag, hierdie week, hierdie maand 2026,